arranta akkuma gartan kanatti waan baay'een isin qabadha jira. Bakka tana kokoodha jira. Asimmoo deema gosa lamaas jira. Asilleen kanas jiru kunis illee deema waan ajaa'ibaati. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Yaasuu Birraa hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenya Rabbii isin biraa jiraatu. Inni kun deema qulqulluu naan jenne kanammoo deema jani dhagaatee jira. Dhagaatee jira. Isa kana namaatu deema qulqulluudha jee irraa bitee jechuudha. Maallaqa tiraansfariin godhee fi deema qulqulluudha jee gaanis amanatiin maallaqa dabarsee fi innis namatti naa kanna jechuudha. Garuu deema kana hoggaan dhufee sitti ilaalu. Saniif mee deema qulqulluudhaa fi deema feekii wajjin arrantana kana wajjin kan marruta. Biyya keenya kana keessa yeroo baay'ee feekiin baay'atee jirti. Yoo dhadhaadhaan bitadhatte dhadhaa keessa waan biraa kaanis gurguran. Yoo biddeenaan bitatte biddeena keessa jiisoodha kaani. Yoo barbareen bitatte barbaree keessa waan biraa jira. Jireenyummaan hubartee feekii ta'ee hedduun tulfaata. Namni kun deema gartee bareedaa qabaanaan jee amanatiin hayyee kalas deema bareedaa qulqulluu taanaan maallaqa tiraansferensii godhan jeen. Akkasitti deema na argee anis maallaqa inni dabarsee fi deema kana immoo gartee feekii ta'uu dhabuusa mee wajjin laallaa haalli gartee ammaan tana deema gartee feekiidhaa fi deema qulqulluu gartee itti ilaallu karaa salphaa ta'een isin garsiisaa hanga dhumatti na wajjin turaadha. Deema qulqulluu ta'e kookaa kanatti yoo deema qulqulluu kan ta'e kookaan hiyyaa'u akkuma jirutti callee taa'aa jechuudha. Xiqqishuma gartee tiftif jeetuma dhaabbataa jechuudha hiyyaa'u. Yoo immoo gartee deema gartee feekii kan sukkara qabu yoo haa ta'u ta'e kookaan yaa'ee dhumaa jechuudha. Wajjuma laallaa hanga dhumatti na wajjin turaadha. Kunis deema kuni duruun deema dhagaa ta'ee jira. Dhagaa ta'ee jira. Karama sukkara itti immoo deema itti immoo waanuma isaatu singalu. Kun sukkara beekamaadha. Dhiya sukkara na bakka ta'u. Yaan kooka dibannaa kanas dibannaa banna jiraachu. Amma kun deemaa jechuudha. Deema kana akkanatti fuuneen akkanatti itti gabbuusna yoo gartee kookaan gartee keessaa yaa'ee kadhamu ta'e kun deema feekiidha jechuudha. Akkanumatti kookaan caaljee haa ta'u ta'e deema qulqulluudha jechuudha. Kaneen godhee ammaan kana kan ilaalaa jechuudha. Waan qabunuma qaba guys. Waanuma haraam malee hin garree. Ani gama kiyyaan maramara ilaaleetiin jira. Isin deema qulqulluu fi deema gartee sukkara qabu akkamitti akka baran jechuudha. Koomentiidhaan barreessaati nu beeksisa. Yeroo dabre biddeena wayii alaa bitin ture ni nyaadha. Guyyaa guutuu garaa na dhukkube. Ani guyyaa san booda bakka biddeena alaa bitin nyaachuu dhiise. Biyya keenya kana keessa feekiin baay'ee jira. Biddeena keessatti jeesoo godhanii, barbaree keessatti waan biraa godhanii, shiroo keessa waan biraa godhanii. Waanuma isaatu singalu. Namni rabbi sotachuu dhiise jira. Akkasuma Oromiyaa Travel Agency and Touring gartee waan baay'ee dalagaa jira. Namoonni gartee tikeeta barbaadan tikeeta airline biyya keessaatii fi biyya alaa biyyoota arabaa garaagaraa Awurooppaa, Kanaadaa, Ameerikaa biyyoota garaagaraa akkasuma biyya keessa illee namoonni gartee tikeeta airline barbaadan gama WhatsAppii keenyaatiin gartee yoo qunnamtan tikeeta murree isiniif ergina nu qunnamaa isinin jennaa dadhabbii takka malee gabbaatanii achi deemee as deemiidhaan malatti tikeeta manatti bilbila keessan irratti isiniif ergina nu qunnamaa isinin jaa. Oromiyaa Travel Agency and Touring gartee waan baay'ee wantoota gartee garaagaraa isiniif dalagaa amantummaadhaanii kottaatii nurraa fayyadamaa isinin jaa. Galatuma ulfaadhaadha. Namni gartee YouTube channel kiyya subscribe godhen subscribe godhadhaa maatiin uftaa isin jenna. Galatuma ulfaadhaadha. ሰላም አለይኩም። ለአባቴ ከባድ ጥላቻ ነበር። የኔ ታሪክ ሲጀምር እኔ በጣም ከዝቅተኛ ቤተሰብ ነው የወጣሁት። ማለት በጣም ከዝቅተኛ ስለ ይሄ ነው ያ ነው ላስረዳህ የምችለው አይነት ነገር አይደለም። ማለት አንዳንድ ጊዜ ያለ አይደለ ምናልባትም በቀን ወይ ሁለት ወይ አንዴ የምትበላው አይነት ነገር እንደዛ አይነት ላይፍ ነውና ትምህርቴን በጣም ወዳለሁ። ግን ደግሞ የሚገርም ነገር ከተማሪዎች ወይም ደግሞ ከሌሎች ልጆች ዘግይቼ ነው ትምህርት ቤት የምገባው። ያ ምክንያት ደግሞ ጀስት ኢንጆይ ማድረግ ፈልጌ ሳይሆን ቤተሰቦቼ ያንን ነገር ማሟላት ስለማይችሉ ነው። ያ ማለት ደብተር ምናልባት የሚገዛልኝ ወይ መስከረም ግማሽ ላይ ነው ወይ ጥቅምት መጀመሪያ ላይ ነው። ስለዚህ ደብተር ይዤ ለመሄድ ከተማሪዎች እኩል ለመሆን ግዴታ ያንን ጊዜ መጠበቅ አለብኝ እና አስተዳደጌ ብዙ ነገሮቹ በጣም ከባድ ናቸው። በተለይ ከአባቴ ጋር የነበረኝ ነገር
ከልጅነቴ ጀምሬ እኔ የአባት ፍቅር አላቅም ስልህ ምናልባት አንተ ልታስብ የምትችለው ነገር ምንድነው? አባቱ ሞቶ ይሆን እንዴ ምናምን ልትል ትችላለህ። አባት ያለ በህይወት ስቲል አለ እና አሁን ይህንን ነገር ስነግርህ ግልጽ እንዲሆን ለምፈልገው ነገር የአባትነትን ጥላቻ ወይም መጥፎነትን ላስረዳህ ወይም ልነግርህ አይደለም። ግን ለአባቴ ከባድ ጥላቻ ነበረኝ። ምክንያቱ ደግሞ ምንድነው? በቃ ጀስት ለኔ ይሰጠኝ የነበረው እኔና እሱ መካከል የአባትና የልጅ አይነት ግንኙነት አልነበረንም። እንዴት ነው ማለት ከተፈጠርክ ጀምሮ ዝም ብሎ የሚቀጠቅጥ አባት አለ? ዝም ብሎ የሚደበድብ በገባ በወጣ ቁጥር የሚቀጠቅጥ እኔ አላውቅም። አሁን እኔ ብዙ ጊዜ በትምህርት ቤት ህይወቴ በተለያዩ መንገዶች ልጆች አባቴ እንዲያረጋልኝ፣ አባቴ እንዲገዛልኝ፣ አባቴ እንዲሆነልኝ፣ አባቴ ሲሉ እንዴ እውነት አባት እንደዚህ አይነት አባት አለ እንዴ እላለሁ። እንዲህ አይነት አባት አለ? እንዲህ የሚያደርግ አባት አለ? እንዲህ የሚሰራ አባት አለ? እንዲህ ልጁን እንዲህ የሚወድ አባት አለ ብዬ በጣም ህልም የሚሆንብኝ ጊዜ አለ። እኔም ባታምነኝም አባቴ እኔን በስሜ ጠርቶኝ አያውቅም። ሲጠራ ታዲያ ምን ብሎ ነው የሚጠራህ ብለህ የሆነ ጥያቄ ውስጥ ላይ ትፈጥርብሃል። አንተ አህያ ነው የሚለኝ። አንተ አህያ፣ አንተ ደደብ፣ አንተ ማትረባ፣ መቼም ሰው አትሆንም፣ ና እስቲ ና ነው የሆነ ሳለው። እንዲህ እየተባልኩ ነው ያደግኩት ከልጅነቴ ጀምሮ። ከዛ በሰዎች ፊት የመቆም ኮንፊደንስ አልነበረኝም። በሰዎች ፊት በብዙ ስብሰባዎች መካከል ራሴን የማብራራት ራሴን የመግለጥ አቅም የለኝም። እጆቼ ሼክ ያደርጋሉ፣ እግሮቼ ይንቀጠቀጣሉ፣ መግቢያው ምን በቃ ይጠፋኛል። ምክንያቱም ኮንፊደንስ የለኝም። ካን ዩ ቢሊቭ ዲስ? እኔ ክላስ ውስጥ ተቀምጬ ተማሪዎች ሁሉ በተሰበሰቡበትና ባሉበት ክላስ ውስጥ እኔን ማንም አያቀኝም። እኔ አለው እንዴ ብዬ ሁሉ ራሴን መጠይቀው ጊዜ ነበር። ማንም አያቀኝ፣ አስተማሪም አያቀኝም፣ እኔም ተማሪም አያቀኝም። this much በጣም የወረደ ለራሴ አመለካከት እንዲኖረኝ አድርጎኝ ነው ያሳደገኝ። እና ክላስ ውስጥ ተቀምጬ እቤት የምደበደበው ዱላ ነው ማየው፣ እቤት የሚወርድብኝ ውርጅብኝ ነው ማየው። ከዛ በቃ ባይመሽና እዚሁ ክላስ ብንቆይ የምልበት ጊዜም ነበር። እና ከዛ የተነሳ እንዴት ነው ሰው አባቱ እንዲሞት ጸልዮ ያውቃል? ማለት ያው አንተ ሰው አባቴ ባልሞተ እናቴ ባልሞተች ምናምን ነው የሚለው። ስለ አባቱ ሞት ጸልየህ ታውቃለህ? በሞተልኝ ምናምን ብለህ እኔ በስነ ስርዓት ጸልዬ አውቃለሁ። እግዚአብሔር ወይ አባቴን ግደለው ብዬ እኔ አቅም የለኝም እሱን መግደል፣ ግን አንተ ግደለው ብዬ ጸልዬ አውቃለሁ። ግደልልኝና እኔም ልረፍ ምናምን ብዬ ማለት ነው። ቢያንስ ሰው ቢጠይቀኝ አባት አለ ምናምን ብባል ሂጄ መቃብር አሳይና ይሄው አባቴ ማለት ሞቷል ምናምን ብዬ ቢያንስ ስናገር ያምራል። በህይወት ኖሮ በአባት እስክትማረር ግራ እስኪገባ ምናምን የበታችነት እስኪሰማ ከምትሆን ጓደኞቼ የሚፈልጉት ነገር ሁሉ ሲሳካላቸው በአባቶቻቸው ተይዘው የሚፈልጉት ነገር ሲደረግላቸው ሳይ በጣም ሞራል ይወድቅ ነበር። ከዛ አንድ ጊዜ ለእናቴ እንደዚህ አልኳት፣ እባክሽን አባቴን አሳይኝ አልኳት። ማለት አለችኝ፣ ግራ ገብቷት ማለት ነው። ይሄ አባቴ አይደለም አልኳት። በእርግጠኝነት ይሄ ሰውዬ አይደለም አባቴ፣ ወይ ደብቀሽኛል፣ ይሄ እኔ አባት አይደለም።
እሷ በቃ በዳዴ ሄደች ማለት ነው። ተንበረከከች ማለት ኧረ ልጄ ረባ አባት ነው። እኔ ኬት ሌላ ኬት አመጣለሁ